rahmatullahi wa barakatuh. Amnano wanje nakwachira program iteji nyamurungi program y'obusiramu aha TV West Studios omtebekanisa nkaburisho ndi hawasali Musa kandirizoba nyinemu Sheikh Luyinda Abdul Rashid akande ni director aninga she DOS ahishomero lya Emirates Nursery and Primary School kandi elizoba naza kuba natushomesa ahanshonge kwatirine na abana hamwe na n'ekyumuro ntureba mirundi mingi abana mazima nibashishikarira mu cyumuro abamwe no shanga batunga obuzibu butari bumwe na bumwe abamwe no shanga abana nambwe nijo omwana agenzire ata ekinushu omukano cyagenda bakimwihamu abandi nibateba ibintu omunyindo ebintu nkebyo ekyumuro no shanga abana nibatunga ebizibu bingi so twina kuba nitubafaho munonga okureba kandi mazima baba kurungi munonga bitu munanonye omishaho ntuza kuba nitwegitaho Hajat Zainab Choktunji yakyerera mukake konka inshallah taala naza kuba na Aisha tubase kandi kugumiza muna program yetu so omjenyi witu nakwakira studios na inshallah turabantu salam. Thank you so much yebare munonga kumpa gisogu orunyakore nukuteganisa tizo mu Ruganda it is okay konkaneza I'll balance. I'll try to balance. Okay. So abawuliriza n'abalabi ba TV West nsanyukidde nnyo omukisa guno ogumpeereddwa to be part of TV West okubanga tugenda kweyigiriza n'okubaako bye tulaba ku baana baffe lwaki bage school ng'ate era mwattu ndi muyizi ku kasozi masti awo. Yes, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So first of all banzo tugambire cyo ekyumuro n'icyaje lwaki abayizi bagenda mu cyumuro. Okay, lwaki abayizi bagenda mu cyumuro kati nze nganza omusomesa tuina kye tuyita break. Yes. Ndoza waka break nga tubasomesa during that day. Ne bagenda they ease themselves ne betereza. So ensonga lwaki abana bagenda mu holiday abazadde baba batukwasiza obuvunaanyizibwa obw'abaana baabwe naye ng'ate nabo beetaaga okukola ekyabwe ng'abazadde eri abataaga n'alaba omwana we bye yamutuma abituukiriza waffe batukwasa amaana kye tuyita trust tubeeko betutuusa eri abaana baabwe so in return baagala balabe their money that they have paid in has it worked zikoze like I think that konka kandi kiri kutanga muro konka still ushanga bazire kana wenu babato mu coaching so ushanga banatibahumura okay ensonga lwaki kiriwe kityo kati olwaleero otunuulira era gye tulimu nti this is a modern era kati mu era eno tulina competition in that nti buli muzadde ayagala omwana we abeeko kyatuukako kati for instance nze nganza omuntu nsoma obusawo ate ndiseeka kati ogenda n'osanga omwana nti ekyaseeka kyokka tekimala ate nga omuzadde ebbanga lyamala n'omwana we ku ssomero oba oliawo alina kimu kye yamuteekamu kati niwesanga ate n'ekirala akola ki akyetaaga so ndowooza ze zimu ku nsonga ezireetera abazadde okulaba nga tayagala mwana we atuule ayagala abeere ku competition eyo n'abalala lwaki omwana wa gundi ali mu kino ne kino lwaki ono ali bwati ne bati nange owange njagala abeeko kyakola kuba baba tebawumuddeyo abakuba nibaruga ishomero bashoma bazomuka homo konka stiro nabo shanga babata coaching babashomisa obundi ebintu ebitari mwe na bimwe nk'edini n'ebindi ati nogira ekyo kino okukiri akutone ku mwana ombungo na mnono wangu omwana tatawumuza bwongo kituufu kirina engeri gye kimu affectingamu however nti affection eyo teba nnyo y'amaanyi kubanga weeberere y'amaanyi nga erimu okusikanga n'omugwa omwana ayagala kuwummula ate ye omuzadde ayagala oba abeere mu bitabo so ffe tugamba nga abasomesa nakyo si kirungi ekyokubanga abaana buli kiseera omwana oyagala omupushingemu kino omupushingemu kiri
ng'obwongo bwo buyina nabwo we butuuka ne bukoma ne bugamba ambutufu kino ate kisusse. Yes, so abazadde ensonga eyo twali badde tugitunuulira ne tulaba nti omwana w'abazze ewaka mu holiday ebyokusoma abimaze, abasomesa bakoze omulimu gwabwe gwe wakolaki gwe bakwasa. So kakati ke kaseera naawe obeeko kyoyongera kuki ku mwana wo other than okubaleka ne babeera mu bitabo byokka. Nakyo tekiba kirungi, naye nga ku competition olwaleero lwaki abazadde bakikola kyekiri kyenkugambye ekya competition. Yes, kati ate n'ebiseera ebimu ogera n'osanga omwana abadde ku ssomero naye nga tapafominze bulungi. Kati omuzadde n'atunulira n'aga omwana wange ono performance eno omukoledde ki? Kati n'osanga nga amwongeddemu. Yes. Okay, barakallahu fikum. Ninja mwana wanje wahora. Yes, ekihumuro ni kirungi abaana abo kugira ngo nibaba nibashoma batwire nibashoma obwire bwona so baza omuka abine kandi kuhumuraho kace okubasa kandi kumuzo bwongo. Yes, akonka kandi nabwe tikibi abo kuba hina bari kutwara abana omu mashomero agatari gedini. So oshanga omwana nashoma ebyensi byonka ebyedini atabine haze kintu ekitari kirungi. So omuchumuro nkeki, yes, it is okay. No basa kusaja ho akire omwana kandi omutehoshe kamushomese ediniye abase kugicenga kurunje munonga ushange kandi byona yabiganyuramo. So nanyenda otugambire Quran na hadithi ne gamba ki hanshonga eyo kurinda abana bitu omumakagete. Yes, namnonge chumuro eche kiringwe cy'abana bari no baza kuzana. Yes. Ekyo kubanza Rasul sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad akatugira, he said that kullu ra'i mas'ulu an ra'iyati, that akagira ngo buli mulunzi buli murisa ningo omuntu wena no like is going omuntu ogwe naza like naza kubuzibwa hariye bibi yarise. Exactly. So hati that brings us to okutunulira omuzadde nti ebbanga lyonna lyagenda okumala agenda kubabuuzibwa ku mwana we, because a child, the prophet era still yatugamba nti omwana wo ye trust. Yes. Ebeera amaana buba buvunaanyizibwa obuba bukwasiddwa obw'omwana wo. So kati safety y'abaana ffe ng'abazadde tulina okumakinga sure nti tugimaintaininga tutya nti Qur'ani etugamba, Qur'ani mu suratu Tahrim, Allah atugamba abange mwe abakkiriza love yourselves, mweyagale nga mmwe ate then mwagale neki ne families zammwe mu suratu Tahrim. So kakati kiba kituleeta okulaga nti ffe nga ffe abazadde mu ngeri y'okuleeta safety ewaka tulina kusooka kwagala baana baffe kubanga our children, abaana baffe ye family yaffe. So kati buli woleeta n'osooka n'oyagala abaana bo oba ogenda leeta safety waki ewaka. Yes, so ze zimu ku hadith ne aya gye nsobola okuleeta right now eyogera ku nsonga eyo tife nga ffe ng'abazadde abaana baffe bano mulimu gw'amaanyi gwe tulina okulaba nga tubakuumira mu ewaka waffe, tubakuumira mu mbeera ez'obuki ez'okubeera nga batwagala ate nga nabo tubeeyagaza. Yes. Okay, barakallahu fikum. Aninjana nanje wahora mazima bikagambwa je munonga omu Quran erikwera hamwe na hadith ngo abana n'obujunanizibwa bwito. Yes, so tine kufayo ku munonga okureba nkantu twabarebera omburi kimwe cyona ombera yona okureba ngo babasa kura kuronje kandi babasa kubaho kuronje mu makagitu na no kweyona ahibari okureba ngo babasa kurugamo abana baronje munonga haza nabwe Quran etugira ngo buri muntu wena no muriza hari echo ecyine cyakuriza sona nabana bawe mbona abantu abo ino mu family yawe niwe murisa wabo.
so ekikumanyisa Allah subhanahu wa ta'ala ali abakubuusaho. Yes, so ine kufa mnonga okukora gwawe okureba nkani mazima gwatwara obujunanzibwa bwawe obukureberera abana bawe na mnonga omukihumo nk'ekye kyaza kutahamu akana wentureba P7 abakahiza kare bariyo omuka aba senior 4 bariyo omuka ba senior 6 bariyo nibaza kwija kana n'amashomero gona ninjere gari hikuchinga kuza on this long holiday. So twine kufa mnonga kureba ngo abana bitu twabareberera kuronki mnonga obutashiskara shayina ninkushaba ushobore hariho rules zo kumanya safety rules. Yes, zo kureba ngo abana batwa barinda ki omakageta. Yes, ate cyo kubanza eswala. Yes, eswala, that is very important. That is very important. Abokuba even the Rasul sallallahu alaihi wasallam he said that akatujirangu abana bamwenga bakyali bato mubakubiriza okusala. Yes, newe banatu nga tebannaweza myaka 7 kwegamba mu process eyo kasita baweza emyaka 7 muberenga muba guidinga nga mubakubiriza okola ki okusala. Then ate we baweza emyaka 10 mukwate muka kiboko mubakole ki mubatere mukugira ngo they have to make it at their emphasis. Yes, nti nyina okusala eswala eya subuhi eya dhuhuri eya asri eya magharibi neya isha. Yes, so kati mu rules lwachi njogedde ku rules eya swala nti omuzadde banga lyamalanga omwana amutereddewo what we call the daily routine. Yes, that daily routine eyokuba n'amanya nti buno budde bwa swala nyina okusala kimuyambako omwana ono kubanga tali distanced okuva omuzadde wakola ki waali nti bwamanya nti budde bwa swala agenda kujja wakafu ne uzo akole ki asale. Ate era wano when questioning abazadde baffe madam abazadde bajja ne batuwa abaana ku masomero abaana abo bwe bajja kati ffe tulina kye tutunuulira wano mu kyenyi kye tuyita swigida. N'osanga nga ebyenyi byonna temuli swigida wadde nga temuli wadde naye ate bagenda okuddayo ewaka era abazadde naga musala ku ssomero ng'omwana sigida yonna ya bulaka alabika bulungi n'ekisinga okwewuunyisa ate bagenda okukomawo era tebagirina. Exactly. So kati awo abazadde wembakubiriza era wosanga abaana batasaala ewaka ebiseera ebisinga batutawaanya nagamba genda osaale naye olw'okuba nti wakati yakimanyiira kimuwa obuzibu. So kakati awo abazadde mu rules emu ze tulina oteekawo nti mwana gwe tetugenda kulya nga tonnakola ki tonnasaala. Ffe bakadde baffe batebatukuza tewali mmere nga tonnabakola ki kusaala. Kati n'ogenda n'osanga oli musambi wa mupiira togenda ku kisaawe nga tonnabakusaala asiri. Awo be bazadde era yengeri gye batukumakumamu ne balabika nga batukola ki nga batukuma. Then ensonga endala mu rules ezirina okubeera nga ziteekebwawo for that safety ewaka. Omusajja alina okumakinga sure nti omwana waaba alina gy'alaze tagenda yekka agende namugamba togenda ku swiminga ng'oli wekka. Don't go swimming when you are alone. Naye ogenda n'ogenda ku swimming areas n'osangawo obwana obuto naye nga mama taliiwo taata taliiwo even the elder brother nga talina muntu yenna yenna akoze eki azze. Ogenda n'osanga abaana nga batambula ku kkubo that road safety n'osanga nga abazadde tetufuddeeyo. So nze naaligambye nti muzimu rules ze tulina oteekawo nti omwana ono buli waba alaga agezeeko communicatinga agezeeko agambe nti mami daddy I'm requesting to go here and there, but then bw'aba requestinze nga omuwadde olukisa funa omunne gw'agenda naye omanye nti in case of anything waliwo ekibaddewo this person is questionable. Omuntu ono agenda buuzibwa ku mwana ono gwenkoze eki bwe buvunaanyizibwa. Then omwana ono tulina mu making a distance. Kati example gye tulina olwali tuli mu era ng'abazadde tebasiiba waka. Abaana nitubalekera abakozi. Exactly. Kati noweesanga nti omwana omukozi gw'omulekedde amanye nti ono mukozi talina kyagenda mugamba oba kiraba. So twalibadde tuteekawo embeera nti wemba nvudde ewaka mwana gwe nti ku makya ogenda kukeera ku makya osaale
bwomala eswala njagala oyambeko omukozi so tubakolere timetable exactly that daily routine yes every day kugira ngo omwana every time he can practice something not only to be there mbwenu agumaaho akine ekyokukola aza TV aza video games then aza wagamba cha TV our children now they just watch any channel yes balaba bulabi channel yonna ebezze gye omuzira atafiireyo kugira ngo what are they going to watch yes wachetegereza so I think awo nawo tulina oteekawo nnyo essira ng'abaki ng'abazadde nti abaana nti nvuddewo TV West weeri eyina programs eziyamba abaana eyina programs ennungi nti TV eno eriko programs obusiraamu mubeere nga muwatchinga ebyo other than okwatanga kati abaana babawazi tablet ne bakwata tablet n'agenda ku TikTok n'alaba ebintu byonna byonna byakoze exactly kati omwana agenda okukomawo ku ssomero nga omwana yeerabira olwerabira nogamba omwana kiki omwana yava wano ng'ali bulungi leero ate kiki so nga ze ensonga ezo oba oliawo abazadde ze tuleseeyo okulaba nga abaana baffe nga tubatereeza era nga tubeekuumira okulaba nga babeera bulungi ewaka sinakindi n'okulaba nga nti buli mulimu gwe baba bagenda okukola ffeffe nnyini ng'abazadde tusooke tubalage nti mwana gwe nti kino kyenkoze naawe osobola okukola ki okukikola because abazungu bagamba nti omwana ategeera nnyo ng'alabyeko they learn by practice practically naye whenever you say buli woyogera obwogezi they don't learn yes so abazadde ezimu ku ngeri ze tulina okukumiramu abaana baffe tugezeeko nnyo okulaba nti naffe ffennyini abaana bye tubagamba bye tuteeka mu nkola si kugamba mwana nti njagala ssaawa 2 ssaawa 3 obenga oli waka oba ssaawa emu bw'ate omuzadde n'ojja ssaawa 8 omwana najja ate nga yagenda okukola ki okukuggulira so ze zimu ku nsonga ezo. Okay, barakallahu fikum ninja mwana wanje wahora mazima atwine kufa abana bitu munonga bitu ekyo kubanza kyabyona twine okubegesa eswala tubamanyise ngo byona ebibine kubani bakora ningashe priority yabo ine kube ekyo kubanza kyabyona swala yes kandi toine kuragira iwe takusala abazira bamwe nibakushobe no shanga witakusala konka kandi ariyo nagambira abana muze kusala no mwana so mwana aza kwemera gire tibitiwe mami kutakasala no mwana naye atunulira nagamba kati zemba ina tutero babuza no gamba njagala mwogera amazima ewaka ani asala era ngo tufugeno laboli nga asirise nagamba nange mami tasala daddy tasala naye nga ate gwe yagala ayiga obuki obusiraamu so kakati ensonga y'abazadde naffe twetereze mu mbeera abo kuba nitwe abashomesa bo kubanza abana betu so twine kufayo munonga okureba ngo byone bitukora n'ebirungi munonga kandi abana nabo nibabyega bakatureberaho bakabito mu nkora babase kandi kuba abana barungi munonga ekya kabiri after swala tureba ngo of course byona wine kubegesa okumo byonjo you know byona then ekindi emitambure y'abana bitu na munonga omucyumureki ekiringwa kugira ngo abana ntubasirira aba housemaids no shanga emirundi mingi ntuba turi amirimo turi gukora tukumanya kiri kufumuka oshanga abana ne bajunga nga bagenda no musange muri wa munga yetorora kandi abamune babine bya groups bitari birungi oshange bashizikara so twine kufa munonga okumanya abana bitu batambura nkahi then ekindi cyo yagambaho ni channels za TV manya omwana wabi bya kureba nibiha amasima bamwe bagine abazadde bagulira abana babwe kati amasimu abana omwana ageno mara P7 oba P2 ngomwana aine simu ngaina na account ya TikTok in fact nana ajimanya kuji na no kuchiza buri kimwe cyo nari kushimanya so fayo munongo mzire kumanya umwana we nareba ki egesimu yaine nakora uki nareba biha tubarekera zi TVs no shanga nareba buri kimwe cyo na channel zone utafireyo so shanga umwana namanye bintu byinji munonga ebiri kukire myaka ye kandi ushange yasisikara so yona twine kuba ntubifaho munonga shena nyenda turebe aha shonga ya physical
physical safety abo kuba bamwe noshanga obundi nibazanisa amashanyarazi ebintu nk'ebyo nanyendo bigambeho nabyo. Okay. Ageje kino physical safety ekisookera ddala holidays abazadde abasinga mwe batera okufunira engeri y'okuyambamu like gye batera okwagala nabo babeeke ewaka bye baconstructinga. For example, recently waliwo incidence yabaawo omwana yava ku ssomero naye nti we baali batali muzeeyi yagera n'asima septic tank oba kiraba n'akola septic tank then naye neetaggwa and then they left it open oba kiraba kati ye omwana olw'okuba nti atuuse ewaka avudde ku ssomero budde bwa kawungezi ku makya amanye nti budde bwagenda kukola ki kuzannya yatuuka agwa bukimuki mu septic tank. So n'alisabye nti engeri gye tulina okukuumamu abaana abo mu physical way tulina okulaba nti ffe nnyini tukavalinga pits ezo eziri ewaka. N'oba waliwo kati example endala ebinaabiro byaffe ogenda n'osanga nti wakola bulungi ekinaabiro kyo kiri tailed bulungi biki kati n'osanga abaana nga ajja naye bateekako sabbuuni ne bakola omwana najja n'aslidinga n'agwa wansi. So ebyo byonna tulina okubitunuulira ne tulaba nti abaana abo tubateeka mu mbeera ki yes. Then ekirala ebintu like hot things tubeera ne gas cookers ewaka tubeera ne paasi z'amasannyalaze ebyo byonna tumakinge sure nti n'oba okireseeko nti kwekiri omaliriza okukola kyokoze switching off okijjeko kuba ye omwana tayagala kukimanya ekyo exactly ye omwana adduka n'asanga kyasanze n'atuuka ng'akwata bukwasi ate mwana watolaba obuntu obwo butonotono ffe bwe tulabanga this is a daily way of life ate mwatu ebusinga okuleetera okubeera harmful ewaka. Yes. Then ekirala the physical way omwana oyinako w'omusindise naye ayina mikwano gye gy'akomawo nagyo ewaka. Engage those friends physically by engaging olabe how are these kids, how are they sounding, like what is bategeera batya barizoninga batya mpisa kize bayina singa omuntu omukulu abayogedde naye amuddamu atya oba kiraba. So bagamba nti mbuulira mukwano gwo goyita naye nkubuulira empisa ze. Kitegeeza nti omwana wo omuntu gw'atambula naye bw'onalabanga empisa ze embi manya n'owo definitely automatically. So kakati abazadde tugezeeko nnyo okwengeginga abaki abaana mu mbeera eyo. Then ekirala nti ebintu bino ebiri sharp majambia biki needles ebintu ng'ebyo ebiri those sharp objects tugezeeko nnyo okulaba nga tuzijja tubiteeka wala nnyo eri kyabaki eri abaana. Some chemicals osange waka nga maybe olina professional gy'olimu newetaba professional eddagala lya birime kati eno season yakulima bagenda kufuuyira kasooli biki byonna kati nosanga nga gwolese bulesi n'okola ki n'oteekaawo y'omwana agenda kukwata ateeke mu kamwa. So ze zirimu ku physical safety measures ze tulina okuteekinga okulaba nti abaana baffe baba bakomyewo mu holiday babeere in a safe environment babeere ewaka ewatagenda kubawa buki ewatagenda kubawa buzibu. Hamwe nakini by the way hari story narebere abana bakarwana uriye yatera mutayiwe yamwita nti okabyegera wrestling ate byebyo ntinadegeze subhanallah. So ebyo kwerwanya asande bayino kufayo nyo kulaba ngati abana tebabikola. Okay. Barakallahu fikum. Munano wanje nyikiriza tubanze tuzeho kake omukahumuro ntugaruka otakaruga. ilaha illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya habib Allah إبراهيم خليل الله إسماعيل الذابح نهيدا
wa mkaga Tuzakuba twine engineer Steven Tumuhirwe na ija kuba natushobora ahanyombeka airbox enshakara eyo kubota rukureba amabati mwene kuba noyenda gukora enshakara ejo ahachombeko cyawe rebe kangweje program ti yakufera engineer ogu na ija kuba natushobora n'ibintu shi ebyo yine gukora ninge byo yine gukora tara ninge byo yine kutekaho kureba ngo washakara enshakara ejo tuwateganisabwa mizi tine kizubujone cya kuteganisa ahachombeko cyawe wachakaraje kandi cyahangara eshakareji negendera mejare aha pitch ntumanyisa nka elevation yo kushanga wawe ine surface horizontal oina na neri inclined okuzikumitinga so oine kureba ngo kuwo kuburyo munda ya box yawe watekamo elevation nanga pitch erikubasa kwicereza amizi agarukutonya hibati kushuma gakazankahi omurigata erabase kugatwara ducts omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu town umuntu teraneza bari kurundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebiru kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco murebi witu aine kumanya nituza kucumisia ye kumira mu kumanya abo kubekera biho cyona TV West neja kuba nechikwisiaho TV West nehinda Sunday uretaga kumanya why kubika aboko emirungi mingi titurakoresha intu wateteregereze mu gashogwacyo uratekwa kugira kaseta kuwabika habwo kuba harabasa kubaho ikizibu urware uyetaga irwariro ryo kuza Kampala nari mbarara uraruga kabari nari umwana bamwikirize mu ishomero uyetaga fees. So uretaga kubika kutunga advantage of your opportunity nari umuntu araguze cyane Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanu wanje nakwakira mukahumurako deka tugumize muna program yetu nyamrunji program ya Busiramu live aha on TV West Studios anchinemu Sheikh Luyinda Abdul Rashid hamwe na twayegitaho Hajat Zainab Choptunji yabasa kandi kutegitaho kureba ngo twatwara misho program yetu anakwakira Hajat nani gishawotere salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kandi ni director wa Emirates Nursery and Primary School. Yes, haja nani tushobore abazire atukabire ntukwarache okureba ngo twa abana bitu twabakuma bari bize obutaza kujunga no kutambura kunakuri. Webale omutwe kanso program zo antwesima kuba nizo barukuru ryo Busiramu Friday. So erizoba umuramo guturuho kwatagana nabana no muramo mukuru munonga abo kuba turye ntuza kuzombe humuro kandi omuzire bwena ine kuba nayitebekanisa abo kuba bwiribwo kuba umwana yijomuka nakwetaga. So obwiro obu bintu nibyinjiye bikwasa kwika abana abo ko murembe kugeze no guhinduka. So omuzire wena bwiro obutwaza kuzamo bw'icumuro buzima ine kuzorerisho kareba ngo icyo kubanza yabino umwana yikahaka wamuha security obukumi kugira ngo umwanya gwara abarimo gube guri umwanya gutakumisi yaho buzubu kandi abana basakoramo emirumero kubaneta gisa umukira bako kubano omwine
so omuzire wena ahari obwire obutwaza kuza mu icyumuro umwana ogungenda omanya abantu abayi no mukaba kutura nabo nibaha abo kuba madam Hawa abana bingi nibafera no makagito mu majukito mu so omuzire wena ine kumanya abantu abayi no majomu no bakuba bari ba Getman no bakuba bari Shamba Boys abakora mu compounds rigende ibintu bitukureba n'ibintu byinshi so omuzire ine gwanore ngo umwana ukora ari umuka otakamuha freedom yo kusiba n'abantu ubundi bakwasa kumisiyaho buzobe cyo nicyo kubanza then ashimegwa n'umanya ngo haka hariho umuntu ovunaniza wo kusigaho abo ko bwira bwinjiye abayata abantu na tukababokora konka basigaho umuntu wovunaniza bwanje mayisa ngo umwana wo gutaratere buke abo kuba naje kuba nafuna abaramugaidingi then ikina no kumanya umwana ogwabo kuba ebintu bindi obwongo nubasa kutokora kandi nawenje banyimasa protection atumwe yafa yes so tubinde kumanya ngo umwana gadget ye ino munju za computer esumu ama TV tino kumanya ngo nabyo nibikuru munonga abo ko umwana asa kusigara mu room konka aye atanike kureba ebintu bi pornography mwene by'abantu bajwire busha ushanga umwana yahikano ahanshonge yatakashyireho ahabo ebintu byakoresa umurumu omwe so ecyo ni kikuru munonga kumanya ngo abana bitwa ko baryomo umurumu zabo abazire tukemu turebe bane bibine kandi kuba kubayineyo ene gadget like TV oba laptop za iPads byona no biteka mu parental control kugira ngo mwana ko arana areba atakarenga hakire kuba nakoma so abana bitune kumanga mu majugito mu turufutura nabo bine kuba baro protected ekindi tune kuma surroundings ubuno ndakushanga umwana hari hariho keyos hariho mwene hariho mwabayayi yes hatoshanga umwana no bwashohora atikacha hageti already harahaba ko bamuzorira misho so shango mwana ogo nako kwaine aryo mukaterire kandi yahimukira ningashi yasiskara ahamurana ogoyine so tinde kumanya mwana ogwekiro oyine ko omwine eshahembi kureba ngo umwana yagumaniwe ninga yagumumuka atakafuna aba bakubasa kumumusika kumubihabiha bakamwegeso bonde bintu bikumukizo obwenge ningashi bikumukiza amani kandi omwana akasiskara within that surrounding yes so ikindi these days intureba nangwa na obutabo bumwe burumuna n'ebintu bikushisha so mwana tukubagurira bitabo story readers and all of that twine kumanya ngo mwana ogwe bintu byabuza kushoma aho biriri bitana nobura nobugana namagaragi so ikikuru munongo muzire abana bakuba kwijja otakagira otabana bashomere munonga bakumanya nibinjira omuzire nosigara nomurama go kubanza aha security yo mwana abahati namanya nabana mbamanya kutubiha akwereka ngwiwe to kubicenga ngwe na bicenga no kushira we na bicenga kushira so ecyo cyona umwana wawe kwakika winde kumwakira kandi kindi abazire kinkureba umwe abana bite cyo bakugenda batwesherekerane ki obundi hati noija umwana kiba yakwika kandi ubundi okoresa harshness ningashi umwana omwakira ekiniga kingi hata bura kwikira ha kumwereka rukundo kugira ngo yakufuna obuzubu bwona nangwa nawo akushike kugambire onka ushanga omuzire ahabundo stress oine nyingi mbwene umwana omukiza hari yecyo cyatashimwe kuba nafuna hata omwirizayo so ejura yini security muzire cyo ine kumanya ngo umwana okwa kwika oine kuba nofa yo munonga orebe ngo umwana ogu ebintu byari kucenga nibiya kandi obwiro bwingi noshanga abana abayija ine byari kumanya kurigaha abanywani be so koko mukoraho mukwano wa munywana hati nawe abasa kurigaha biri yafunira umubari y'abantu abandi so tukora mukwano munonga tunywa n'abana bitu abo kuba obona feelings zabo tukuzumanya tukumanye bakunda tumanye bakwanga nane biri kubateganisa bayide buriho komba kugira to mwana ukamuha time mbwene ukamwereka rukundo hata akwihira yo story yo nayishomero kubana bigenda ubundo shanga ngo abirafunde muko buzubu konka buwagamba nawe wabasa kubuhurikiriza kandi wamuyamba yaterera yabaje
Okay, barakallahu fikum. Ninjama nanje owachura mazima abana bitwine kubafaho mnonga kandi ekinareba mnonga nokufa mnonga kureba nkantwanwana abana bitu. Yes, let us be their friends. Baba se kutubera open bagambe bichimwe cyone ekiri kubashasha abo kuba waba strict mnonga noza kushanga umwana natina kuba open omisho gawe atine kwikirira okugambira ibintu biri kumiteganisa oshange yabigambira abandi abataramuhwere so tufe mnonga okubanywana okureba nkandi mazima babasa kutugambira ibintu ebiri kubashasha kandi natwe abantu bascoldinga ninga you know turi kubagambira icyo gukora twine kubagambira kurungi mnonga babase kucenga kandi babase kubita omukora. So the council wa Sheikh Luyinda atugambira abana twababisa tutabize kureba ngo tibaza ombinte bitari bironje. Yeah. Okay. Hata aho ashongejo chenkuba gamba olaba nti abana buli bajja mu holidays ebiseera ebisinga babaze kuwumula. Yeah. Naye ate mu kuwumula fenga mu Busiraamu waliwo hadith emu Rasulu sallallahu alayhi wa sallama yatugamba nti kullu mawlud yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yunassaranihi au yumajjisanihi. Nti buli mwana azaliwa nga ali ku nkolo ey'Obusiraamu. Naye gwe taata we mama we mukadde we guardian we gwamuleetera okuva ku nsonga ey'Obusiraamu yumajjisani n'osalawo n'ogamba nti kasinze bino shiriki agende mu by'okusinza shiriki oba agende mu ddiini endala gwe ng'omuzadde gwakola ki gwasalawo. So nti fenga abazadde abaana baffe bwe baba bazze mu mbeera ey'Obusiraamu babadde ku masomero nga basoma eddiini tugezeeko nnyo baterawo programs ezigenda basomesa ki eddiini yaabwe. Mu hadith erendala wakitibwa Rasul sallallahu alayhi wa sallam bino byonna mbireeta kulaga obulungi bw'okubanga omwana asoma eddiini nti ate n'omukuumira ewaka mu mbeera ey'okubanga akuumidde mu ddiini ye. Nti Rasul sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti gwe taata w'omwana ono maama we bonaaba ofudde kwa yatugamba nti idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalatha. Nti emirimo gy'omwana oyo omuzadde waba afudde oba omuntu waba afudde emirimo gyonna gisaanawo okujjako emirimo esatu. Naye mu byo yajjamu omulimu gw'okubanga wasomesa omwana eddiini. Si kubeera dokita nga nze bwe njagala okubeera, si kubeera lawyer ng'owo wayagala okukola ki, wabula kubanga yasoma eddiini. Era n'ayongerako n'agamba nti yad'u lahu agenda mmaliriza omwana oyo abeere nga akusabira. Lwaki ekyo kyonna kireeta nti Rasul sallallahu alayhi wa sallam ffe ng'Abasiraamu yayagala nnyo abaana baffe bakulire mu mbeera ey'okubeera nga Basiraamu. Ate nga tekigenda tandikira ku baana wabula kigenda tandikira ku ffe abazadde kyekiri kye tubadde twogerako eky'esswala oba kiraba. So n'olwekyo nti abaana baffe bano baba bazze ewaka nga waliwo opportunity yonna ey'okubasomesa eddiini ne bayiga Obusiraamu bwabwe ne bakenkuka ne babanguka mu ddiini twalibadde tukozesa omukisa ogwo. Kwegamba nti we tunaba tubamaliriza mu kubasomesa eddiini bagenda kubeera kati nga hajja tukyayogeddeko eky'omwana okubanga mukwano gwo. Omwana tagenda kuva buvi mu bbanga afuuke mukwano gwo naye agenda fuuka mukwano gwo olw'ebyo by'ojja omuteerawo embeera zo z'omuteerawo n'omugamba nti mwana wange nti nze njagala kino era mu kino mwogenda okufunira obulungi. Kati omwana naye alaba naga taata anjagaliza kino kitegeeza taata ono anjagaliza kiki kirungi. So naye agenda kufuula mukwano gwe wanaabaawo ensonga yonna agenda beera ng'akola ki ng'agigamba. Okay, barakallahu fikum. Ejo neshonga nkuru munonga. So mazima abana ebintu byona ebi yes abamwe kutwatwarebere no shango bundi mashomero gatari g'Obusiraamu. So omucyumuro nk'eki afayo kandi munonga ukureba ngo umwana wawe wamushomese dini. Yes bashi bariyo bashikati bariyo babaza kushomeseza umwana wawe aterero kurungi oshange byona yabiganyura
kushobora ebyensi hamwe na nebyedini so reka nyenjerense wa Hajat Zainab ayongere kutushobora twarebangwa abana okuba bisabize tubashomese di so ekindi tubine kubakorera ekindi abana tubine kubegesa enanka nemirumo eyensi omwana ogwe ayine kubanza kwetebekanisa akamanya ngo ebintu muri around ningashi we omwana okwa kwimuka abasa koraki nabasa kuboneza kishenge cye nabasa kwara ekitanda cye yes omwana ogwe nabasa kwego kuteka omwana ogwe nabasa kwego kweyera kandi obwiro bwinji ko kumugambira omurumo guiding abantu bande benda guidance mbangwa abana abo kuyukora kwenda ngo ikindi cya kikore tina wondi jo warachi mwegisa atari wo muziri uyo muzire niwe ine kumurambira okamjiro to mwana ote hanu beyera bati kandi ekindi kireke ekitishikire then ekindi kureba omunanka no mu bintu bitume kwantukore ntereza abana kuba busy no kumanya for example hariho emyoga kandi kandi hariho kushanga nk'amashomero abamoye agagumizamo mu cyumuro ubundi sebye mikono so omwana ogwo hakubaruhona muheyo nk'ishahemwe ayigaha bintu by'emikono abo kuba obwiro bwinji noreba ngo ebintu byensi no boshomire nebitabo konko mu rumo kubo kwasire n'emikono yawe ukagwega ogwe tukubasa kukurga washaha yona nono basa kwebesa ekine shonge nije nkureba mu koragana n'aba bana omuka kugira ngo tubabese bize itwe nk'abazire twinemirimo yito iturukora hatu nje no shanga uryo mu obushomesa ninga uryo muhingi ninga oine duka hatu shanga omwana atakumanyiyo muzire cyo rukora yes akasente nokihanga so omwana gumeho weshaha itano ningina ayijaha mu rumo gwawe umena ngo mukasheshe je tati kurwo mukasheshe kuseshaha nkamukaga ninyende tube tujyaha mu rumo gundukora haza ni urebe mwe no kugenda then ubwanyuma tumwana wase kumuhereza program zinda za haranchi yamararanchi umbyota teshaye mweza ahakuruka bitambare mubagurire huzi mubagurire ebyo kozesa abana base ko babize abo kububiro bwinji ebyo bintu bituriye tuzaho bya digital ubwiro bwinji noza kushanga umwana misho tigachweza so ashime kuza hakire kake konke binda akakorese mikono ahubwo umwana nabakiri muto uruha koma kustama akashtama kazaho no kushaka umwana ine obese wena agomukire wena tine kwehiga so konko umwana hakukoma kugira ngo shtama ho kake then ogende zo kora ekindi abana physically they need to be physically fit so omwana ogwo program yiyo kumuyizoba faye muno rebe ngo ayinohisha hayiyo kuzana bishaha nkibiri mureke azahero azane yamara kuzana abase kuba refreshed umutugu basa kuteka tekaje amagara ngene emisione koraje umwana basa kunanuka ubwongo bukoraje ahabo kuba program yizoba no manya ngo mwana ine kuba nakora ki nazana azeje neshonga nkuru munonga uko bazira bamwe no shanga obundi takwendana n'umwana zane yaza kugurukaho ntibitwe no zana tubona ngo beshishe no kweshisha omwana ndangwa amsigo mukashisha arikilini agaruko umwazi arikilini omwana ogwe mayisa ngo mbirugwo natugukora yes abuko bo mutugwinde kora imukone kakora amaguru gakakora omwana natiwa kweshisha kandi anabe abuko bayine kunaba onka obwiro bunyino shamba batera kiboko ngo waye kubisa wakora so bibyo na omwana ine kubureba ngo muizoba riye obongo gwetu wabutaha kintu kimwe ekindi abandi no shanga unko kuteka ubundi umwana hariho ba maids ushanga maid wari gukora buri kimwe wari kumwongeze imyenda wari guteka abazire batahibanye nimbashaba abana ko barahumure ba maids batahi mazima bagende nabo bazahumura hati kugira ngo go mwana wawe hatukureba maids zakoko bari yo muka hati obane kuba kwisha bambera nk'ikizivu hataza kureba reba umwana wa nateke bikuriya byo ashtama ariya hataza kureba reba umwana yatana kumubere kizibu nabo ko competing nawe natata hamwe namubuze cyo ndamutekere hata umwana burwo kumutinainga chance yo kuzomucyunga ketekera takubasa kumanye enteke yo ahakayimukoresa nabishanga hameza
ariya aheza niso wanta kuzitegura nabisigaho abugo umukozi ari guteguza no koza ibintu wallahi so umuzire abakozi batahe abana batubaye freedom bazo mu kiyungu bateke bikuriya byo niyo byo rukwenda bamanye ko uri kubiteka ozeyo nabo obase kubegesa enkore nungi eyo kuteka obase kubegesa okuyera kingo kukisimura kubika ebintu kubisangira amanye basavinga bata amanye cleaning emeza okusavinga abamwe bagwana no kutegura wallahi nategura ibindi asigaho kongo kubagize tumukozi roko humureho abana ko barakayishomero ogaruke so ejo kireta omwana wawe kubona freedom ejo kandi akahura yayisima yafiringa yahikahaka abana baryo mumaka konga nushango tubari wabo mazi mbekomero mushenge bagumo gatobo kurwana nabo konga wiyeho mukozogwe naza kumanya ati baza kumbuza cya mushana breakfast supper so ejo kiza program ye so mu program yesu tukubahereza abana turi bicengwe ibintu byahaka by'umunju yitu mbino kubiyega kandi twine ninjira kurekera kurebera side ye muyabishi omwishikora abojo basama abishi babakora shenda nyendo kigambe ukimanya turi mu kuzabarenza batamanyi nakora abalenzi bennaku zino osanga nga omulenzi kati ffe wetwakulira kale njogeranga owedde ennyo naye nga zembeera bakadde baffe gye bazze batukola batukuliza ffe ng'ewaka omuwala agenda kwoza engoye afumbe omulenzi ogenda kuleeta enkwe waka oleta amazzi kugamba naawe obeeko ebirala byokola byewenyigiramu naye kati osanga ebiseera bino nga abazadde abaana abalenzi ye omulenzi ajja waka kulya mmere n'amalasyo n'ayitamu mpozi ekirala kye mbadde njagala okwongereza ku nsonga ya Hajati gyayogedde ekiso abaana bano we bajja mu holiday tugezeeko okubalaga baganda baabwe other families nti ono antiwo ono kojjawo kagamba okulambula abengana exactly bagendeko kubalabe eribo kiri kitya batambula bata lwaki nkirese ensonga eyo nti ebiseera ebimu osanga abaana tuli wano olusi tuzenga mu ssomero tetwemanyi nosanga ngono alwanagana nono osanga nga tewali kukola ki kwemanya kwonna oba lusi nasanga antiwe oba kojjawe namuyitako bwisi ninga ye nga takola ki nga tamumanyi so abazadde nayo ekyo tikifeeko muno okay barakallahu fikum Hajati nanikushabu takagamu kawe kamuheru tuhendere program yetu yes webale hawa amutebeka sawitu murungi na TV mwebale kutuhostinga kuba program nkezi nisiretera buzimanito twargayo kuriyaho tukuba turi kandi tushomesi ihanga so ntwebaza munongo kutuhostinga mukatweta tukabasa kugira icyo twagamba n'icyo sharing abona batayi bitu ubundi nawo akagira umuntu yashobirwe ubundi abasa kuteka ikindi nyongera kusima bazire ba Emirates Nasaran Primary School abo kutuhagira kandi abo kutukunda ngo ebiro abarna mwenda please mwije tuwe baze Ruhanga ayishomera aho tubase kusima Ruhanga aho twahikane naho turigire buzima tureba ngo turije twine shukuru so mwije mwenda tushabe Ruhanga tumwebaze amina so mnani wanje program yetu niko yagendetyo kamba myonkine kibayigama ahanaziganda hawasale musa kana nyinemo Sheikh Luyinda Abdul Rashid hamwe na Hajati Zainab Choptunje director wa Emirates Nursery and Primary School aha Omurimba twaza kubendeza kurara kurunje wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh la illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya habib Allah إبراهيم خالد الله إسماعيل الذابح نهيدا 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 Nebimanywe mbeba tabajuka mbera tabajuka otaferwa tabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yayamba
Era ni watemba basa inakutia. Honesto yebuza. Omuzaano ogu nigwegyesa ebintu ebikwasira aha maka n'okuwaakubasa kurwanisa okutunduzibwa okuheereza n'ebitiinisa omu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebiturikubugana omu maka gaitu. Kwata omuhanda ugaruke iwanyu. Wagira ngo ekiteta n'ekikazi ninga n'ekishiisha. N'omukazi bambi. Hariho omukazi arikunuuka ekyayi. Barakuriya. Takuzagaruka. Noma wimbase kukwata. Okora ki? Kasho mucheka gw'abajenyani ukoraho ki? Nanya ninkuze cyakuyamura maze shana iki? Iwe. Entebe nashitamaho ko naro hano leta akaceka nakataho nabyama nakora umushango. Iwe shono sitama mucheka ugaruko sitame na ntebe. Iro ne box kireka nonda kufota rwiriwe. Omuzaano ogu nigubaga uruhobo rwa mukaga na Sunday shayi 3 z'ekiro kandi gwija kugaruka mu rwo kubanza n'urwa kabiri shaha 9 n'ekicweka zihangwe. Orwa mukaga tuzakuba twine engineer Steven Tumuhirwe na ija kuba natushobora aha nyombeka box enshakara eyo kubota rukureba amabati mwene kuba kuba noyenda gukora enshakara ejo aha chombeko cyawe rebeka ngweje program ti yakufera engineer ogu na ija kuba natushobora n'ibintu ki ebyo yine gukora ninge byo yine gukoratara ninge byo yine gutekaho kureba ngo washakara enshakara ejo tuwateganisibwa mizi tine kizubushone cya kuteganisa aha chombeko cyawe wachakaraje kandi cyahangara eshakareji negendera mejare aha pitch ntumanyisa nka elevation yo kushanga wawe ine surface horizontal oina na neri inclined okuzikumitinga so oine kureba ngo kuwo kuburyo munda ya box yawe watekamo elevation nanga pitch erikubasa kwicereza amizi agarukutonya hibati kushuma gakazankahi omurigata erabase kugatwara ducts Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamuka na sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20 zonka rero otegereza omuncha ogwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa nikongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program yo mushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundo yo rukweta bamukazano nikone mcha yawe yo kusingura eri kweyongera ekiri kurataho Bana Uganda mwenna mwebale kusima Bachogera Hub Products olw'okufufugaza endwadde z'ensusu zonna tunyiriza bato n'abakulu era basimye empereza yaffe tuleese bipya ku katale ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyiyongera okusheka omu bantu otine kwetiina aha kasente kakye munonga. Omuneneserezo nukwikibwaho Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi wanyompe nkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni legenda yakini cyo kunywa chonka mpenkoni Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashimerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi
Tron.